Karabaye noneho Dr Rusi yiyimbiye icobo yiyimbiye imva niwumva no majambo avuze kuri M23 avuze ati M23 ntizicigwanira n'intambara nirangira bazicara bicare hasi bige bavuga ati burya twako tugwanira iki koko umva no majambo umva amajambo dutanguranye nuba navuze ko intambara y'M23 itari kenewe muri 2013 gihe nari hariya nari muri Kongo murazi ko nakoraga muri Kongo ntigishaka kisangane nkora n'akazi n'akandi kazi nta kibarwanira uzasanga nta kibarwanira n'ubayirwanye nirangira uzumve kuko ini ya mbere yabaye muri za 2013 hari abanyeshuri nigishaga bari bayigiyemo baragaruka ku ishuri narabazaga bakambwira ati ntabwo twari tuzi ibyo turwanira twari tuzi ko bazaduha amafaranga ati none n'amadolari 100 bampaye buriya ubundi niyo balkanization yashobora kuba ariko bafite ubwoba ko batashobora guhangana n'Uburusiya na Chine byaca muri Tanzania n'u Burundi kuko Burundi na Tanzania ntabwo bari kuri kote ya Uganda nicyo gituma ubona niye yasita zafata kuba yaseni ya Uganda naho ni Kongo nibiki nariho hari inama yabereye Kedrusi muri 2014 hari impinduka nyinshi babonaga banateganyaga muri Afrika burengerazuba bakabona imvumi hari igiye kubacika noneho bati rero tugomba gukora uko dushoboye ibiyaga bigari ntibiducike hanyuma bafata reference kuri Revolution Africaine igitabo cya France Fanon yanditse hano kirahari avuga ati Afrika ifite forme ya revolver ati kandi gashete ni Kongo bati rero Grand Lac Kongo iri muri Grand Lac kugira ngo tuyobore isi tugomba kuba dufite Kongo birabaze rero kubona abanyafrika Kongo bumva bayireka kabacika kandi bazi yuko ariyo gashete birabaze kubona Kongo igira ikibazo abanyafrika ntibari ahubwo ugasanga rimwe na rimwe barayigambaniye rimwe na rimwe bafashije abanyaburayi gusenya Kongo abanyafrika bakagombye gufata Kongo nk'igihugu cyabo nk'abavandimwe babo bakabarwanaho ntagire n'umwe ubivangamo kuko tudafite Kongo naho tuzaba turi uzafata Kongo puissance afata Kongo nizayobora isi nicyo tuma uyu munsi ubona kubera Occident ntambara gifite cyane yemeye ubungubu guhurira muri Kongo n'Ubushinwa n'Uburusiya buriya ubundi niyo balkanization yashobora kuba ariko bafite ubwoba ko batashobora guhangana n'Uburusiya na Chine byaca muri Tanzania n'u Burundi kuko Burundi na Tanzania ntabwo bari kuri kote ya Uganda nicyo gituma ubona niye yasita zafata kuba yaseni ya Uganda naho ni Kongo nibiki nariho cyose kitamena amaraso wareka kugishima gute ntabwo uzumva abashinwa bamenya amaraso y'Abanyafrika ntabwo uzumva abarusiya bamenya amaraso y'Abanyafrika ni gute washimira abantu bamena amaraso yanyu kuva kuri esclavagisme kugera kuri colonisation ni gute washimira Uganda n'amaraso imena n'uyu munsi ni gute washimira igihugu gishobora kuba kuko France niyo Colombiya niyo maze kwica abaperezida 23 muri Afrika warumva umuperezida yishwe n'Ubushinwa warumva yishwe n'Uburusiya se none si ku abanyafrika dusa n'abataye ubwenge umuntu arakwiba kanakwica naba n'ukwiba gusa ashobora kwiba kubera ubucucu bwawe ariko wagira ubwenge akagusigira ubuzima n'umwana wakaza babigaruka undi arakwica abitwari yakwica ndibuka muri Centrafrique bajya gukura Bokassa bashyizeho Bokassa yari yatangiye kuganira na Gaddafi bumva ko agiye kumugira inama haje ikintu bise Operation Barakuda abasirikare 30 bava mu France baje mu ndege bazanye David Dacko president bamushyira muri presidence habaye intambara yamaze nk'imyaka 3 bica aba Centrafrique buri wese bumva ko avuga Bokassa barishe ibyo ngibyo ntabwo Chine ishobora kubikora ikintu cya mbere bagomba kumenya ntabwo igisubizo cy'ibibazo bya Afrika kigomba kuba Burayi cyaba mu Badage cyangwa mu Babirigi Abadage nibanyuranya n'Ababirigi biva ku nyungu Budage bufite kuri Kongo cyangwa ku Rwanda biva no ku nyungu Birigi bufite kuri Kongo ngiye ku Rwanda ibyo tukwiye kubyima amaso
ikibazo cya Afurika cyagombye kuva muri Afurika nyine, nikiva ahandi ntabwo kizaba ari igisubizo. Urumva ntabwo twabigenderaho ibyo ngibyo, nibyo Afurika ikwiye kuvamo. Hanyuma kuvuga ngo intambara ya Ukraine yari ikenewe ku neza ya Afurika. Ntabwo umwikirene wanyumva byamubabaza. Yari ikenewe ku nyungu za Afurika nk'uko nabo izacu ziba zikenewe ku nyungu zabo. Ni nk'uko intambara yo muri 1905 ya Hitler yasenye Uburayi yari ikenewe ku nyungu za Amerika kugira ngo Amerika ibe igihangange, ariko ntabwo ari ikenewe ku banyaburayi. N'uyu munsi konsekansi zayo murazibona i Burayi n'uyu munsi. Ni iriya ntambara yo muri 1905. Kuri Afurika naho yari ikenewe ko niho batangiye kugira kumva yuko hagomba kuba decolonisation, kumva ko apartheid igomba gusenyuka. Ni hariya byavuye byose. Ariko izi ngizi ziwacu ntabwo zikenewe na gatoya. Izi ziwacu amaraso ariko ameneka nayo umunyafrika. Amaraso y'Amerika nayo mwene wacu. Ni intambara nanjye ku giti cyanjye maze gutakaza abanebwe batabarenga 5. Nta muntu muri mwese, nta muntu utamaze gutakaza umuntu. Rero ntabwo wavuga ngo intambara ikintu iri irabahekura mwebwe. Dufite abantu bagera kuri 10,000,000 bari mu makado de place. Burya gupfa ntabwo ari gupfa physiquement gusa. Bariya bana rero ngo batiga barya nabi, nabo ntabwo ari bazima. Ntabwo muzabakuramwe abantu. Rero ntabwo bavuga ngo intambara iteye isoni. Yari kwe kudutera isoni twese. Kuko nibyo nababwiye ntacyo barwanira. Uzasanga ntacyo barwanira. N'ubayirwanye nirangira uzumve, kuko ini ya mbere yabaye muri za 2013 hari abanyeshuri nigishaga bari bayigiyemo baragaruka ku ishuri. Narabazaga bakambwira ati ntabwo twari tuzi ibyo turwanira, twari tuzi ko bazaduha amafaranga, ati none n'amadolari 100 bampaye. Rero ni bimwe nahoze mbabwira, turwana intambara tutazi. Narigishaga hariya muri Kisangani. Abanyeshuri banjye nka 5 bagiye bagarutse, hagiye benshi ariko 5 baragarutse. Nabaze muri ya mwari mu biki, ati ntabyo tuzi, ntabyo twari tuzi pe, ati prof twabari barasibi, ati twari tuzi ko bazaduha amafaranga. Ibyo uko ababarwanisha se ko n'abana babo bohereza. C'est ça. Rero nibyo urubyiruko rwari rukwiye kuvamo. Ibintu ntabwo Afrika izahindurwa n'urubyiruko rwayo. Burya na esclavagisme kubera iki amaze imyaka 400 nyuma ikavaho, yavuyeho kubera iki? Habyutse urubyiruko rwumva yuko ubuzima atari ubwabo, ariko abandi ntibashaka no kuvayo. Bari abakera harimo n'abagomye banzi kuvayo. Niho batangiye gutwika imirima bateye ibisheke bakajya bayitwika. Niho batangiye kujya baruga bashebuje bari ababoss, bari abakoresha kuko abo bitaga esclave de la maison bajyanaga no kubatekera, batangira kubaruga. Ariko nyuma y'imyaka 400 rero na Afrika ibi twabayemo bigomba guhinduka byanze bikunze. Panafrique n'ibyo